ki paum ka sale zingin hobung lam kai hon area pastor hinazi izong chihimai thein tin tu sei na phat nei piwin na hon nom na sa lo thil chom hin tin kin wang nom ka sale zingin azi chu pathinin ap kham e ho pi kham ho sei do na the platform ka nei zin ham pha ka kisan na ho zalin pathin ka thang wa in patike cha ngai ho in chang khat chang ni be he zong le phat chom na in ei diu hi ka kinep na zong a hi in tu zan tha hin vai kai khom hin pathian thua ko na phat chom na nei nai lo ho in zong pathian wa choi la kisan na ho bia hi lungthim ki khel na in ei diu ka kinemin pathian wa choi la ho zong agil theizin angai theizin ahin pathianin amanai le na ato che ding ka yin chain pathianin zong eiman pi diu ka kinem le zengin to ala ki sa chun Bethlehem ngai na la ahin athu zong a hoi le zengin kalangai nom ta khat zong ahin khanglai te zalin pathian I thangwa win Bethlehem kiti hi meaning ni ane hin khatsu chang ha in ti na hin khatsu ahile gal in gal ki pat na in house of bread and house of war ahi in Jesu nei te dinga chu chang ha in ahin lagaw langa hin na kimu na in ahin ahin Jesu kisan lo te le nei nom lo te dinga hi Jesu hong hi thi na ahi lo le gal ki pat na hi ti hi ki chin tein akimu thein Bethlehem meaning hi an hello ho zing in zong tu ni chan ge ya hi in sunga Jesu inei zalova ki pa na le lol hin na inei ham ahi lo le Jesu inei lo ziwa in sunga boi na inei zing zengwa kina na ki bau na inei zing zengwa ham khat pen wang a hi ding ka ging chan tu ni nil ha hin Christmas iman naw zong a chaina hong hi ding a hi tan tu ni tukum sang ni le som ni le li a ding a hi ni khat bo iman o hi zin Emmanuel ki ti thu pi mang cha pathian thu I hin ngai to pe o hi to ki honin tu ni nil ha hin pakai nga zinga hon pakai akimu to pi te diu hi ti thu pi mangcha a hi Emmanuel pathin anato ding salvation hu hing na nato na thudola mo pun akipi thudol pa hi sei diu in ka hin gelin lukbung ni chang som ni la nia ko na som thum la gup ge hi tonil ha I thu pi diu hin tin hizong le kin chang som ni le ko a konin som thum le ni ge bo hi hin siming kating adang hi athuin in sei thong kating ipi hizong le pathian thua ilu masangovin pathian hinga pan pi thum na chom cha nei tiwe pakai pathin ke ya I ma om poiti nangin na he in hizong le pakai nei man sa le na hobung mi thieng te ho adinga phachum ta ka sei do dinga hi ti hi kinemin pulpit chlai mun ka hin lo tan na hobung mi thieng te ho na gel kho na zalin paka tunil ha hin nang nga zinga ho nangin na ki mu to pi te zeti thu pi mang cha Emmanuel pathin na hi na tunil ha zong sei phong ki ding ka hi naw wa hin pakai na thua chan ka nei theina ding ovin ka kam ka lei nangin nei man cha pi in la ka o te ho pakai nangin nei man cha pi in la nang ma lo pi na phong do thei ding le
nei na thu hi a hi ding bang ta sei do thei ding in chu ting le angai zo se in zong pakai a phat chum pi thei te ngei ding in nala gau thing ka sungowa cheng hi nei su hat pi kirovin tia napan pinangai cha pakai ji sumina ka taw hi amen. Naragaw ting kasungawa cheng hi nei su hat piwin kati chuna lungdan mai theo hin mi kim kharin taw na itaw ting zong lahin pathin ita san hi ki phon do hin mi kim kharin kalawa nang ma hung ha in tia hi pathin ko ma ki taw zi hin taw mo che hi pun a hi wanga pin thani inei ni khowa ko na pathin ha gawin ton so da dinga ei dal ha lo hi ti hen ki heizin ana ki gyal do phazi pon chizia chu tuni haung ki khom zo sin thil dang email chi thelo zong le I phat chom pi lo zong le Jesu Krista hu hing pule leng pa ka ki san ni khuwa ko na pathin ha gawin ei chen pi zing a hitai ti pa hi I gyal do zing na dingawa hi chu ka hin min pha hin tin Bible chang anasimo hitin lukbung ni chang som ni le koa konin som thum la ni ge hin siming kating adang hi athuin sei tho hitin pakai tu nang ma thu dung zuya na so hi lungmonga nei ha do hi izenem itile na mi hu hing na kamidin kamutai mi ho zo se min muwa nangma na god sidang namdang te hinga wa kilang do ding le na mi Israel te lo pina ding chu ati pathina thu pathe abo sa hi zong le yo zo sia ding na thain pathe bo pi ventin Christmas sermon adang hin Christmas iman zina ho hin asile khathiam ho in pakai agavil now ho le Suting le atil pi ho thu hi akisei lo le Christmas bulhing lovin akilangin hin la pakai Jesu Krista hu ina akipoi thu hi anakisei be se zilovin ka he in toni ni ha hin kumdang bang lo zeba hi message in chi pi hi to kilhonin toni ha in zong pakai Jesu Krista nga zinga te se ni tio hitin Simeon le ana agona Emmanuel pathienin awum pi zing naw le Emmanuel pathiena hi ki phon do na ina simdio ina zildio hintin pakai Jesu Krista hi leimi hi min ahung ping tanyezin ahung pin zo hin lukbung ni chang som ni le ni chu iveda hi le pakai Jesu hi Jews mi aping ahi to kilhonin kisu thing na dinga hi huina apui teo angaizin huina pakai Jesu puyo hi thilni boldinga kipu ya hiti hi isu millo diu kanomin khatna kipui na hi lukbung ni chang som ni la ni na chu iveda hi le mosi thupi dung zuya akisu thing ni kho alhin pharin ama chu pakai hinga pi dingin ati chuna pi dingin akipui zna he ti chu hitsi hi Leviticus bung somani langchu iveda hi le chilaya chu nomai khadin cha ahin nei ting le acha chu pasal ahi le ama hi nikho somli 40 days zo ting le hoina kisu thing na puite te ngaya hi na dan thu aomin hichia ki puitiang le chun ipia choi di ham tiale kial ngoi kum khat ring sa kial ngoi no khat apuiding chichupum go thil tu a atu dio hi aban ting le chon set thil tu dinga hi ipi achoi di ham itiai le vapal ham ailo le vakhu ham khat hi achoi ding a hi chichu danin aomin ahil la koi tabang khatsun hichikel ngoi chu azozo lo dinga hi le vapal ni ham hizong le achoi the hi ti dan anomin pakai Jesu Krista anu le pa hi piendola hi
ai lo la nei le go langa hi anei zo be se hi han lo ze hin kel ngoi ana choi hon pon ana pui hon pon it is va pal ni hi ana gong hon ti chu bible a ki moin chu teng le hoina ki pui lo na ani na chui pi ham iti ai le lok bung ni chang som ni le thuma pakai dan bua nau bu phukia hung pieng do pasal zo se chu pakaya dinga thieng ki ti dinga hi akiti banga chu atin hi chi pa hi Exodus bung som la thum chang ni chui ve dai le pathinin Israel te koma nau bu hin tum ke ma sapen pen chu ke ya dinga hi ati hi chia chu aping ma sa ki ti zo se chu pathinin ama chan vo dinga ana koi ahin hi chu pi zi ana koi ham ti ai le Israel te dinga hi aping ma sa ki ti hi go loading hi za hin pathin to go aki khom now ai lo le pathin to thil zo si nei khom a hi now chu tieng le ai pen ho zong pathina ngan a hi na pa he do jing the ri nga hi ta bang hi pathinin ana sei a hin hi chi chu number bung som le ge chang som la nga le som la gu even a hi le pathina dinga kipido sa hi zong le akinung hat do theo hi ati chu bible pasal a hi le sekel nga atin chu bible chu ve dai le pasal a hi le sekel nga hat do theding akuti le pakai jesu krista hi e sekel nga hat do theding ti na hi ti pa hi ki moin i cho zo se hi tu hangin wang ho bungin danin inei ta povin hita banga chon dan ho kial ngoi ki pui ho ai lo le piham vapal kinge ho ta bang ai lo le suma ki la do ho ti ho hi ho ni chi pi ta povin i zong le tu ni ha in ho bung in zong hi chi jesu ki puya ko na hi thil zil do di phabeb khat inei ve ti hi kamun Mary le Joseph zong hi i heaven dan chu dan hi thona hi jing zong le pathian ngai lu na di ta nei mi ai honin amani hi tu teng le pathian ging mi ai honin ahin khol hon na pathian alai lunga panding dei mi ai honin sisi a chu a chal hon chu pathian khoda puya pathian khoda wo sa ding ti dei mi ai honin hi chi hi tu ni chan gein hi chi pa hi i hon zong i chi pi win kamun now in a tingle chai nei tingle ichate ho huina hin poyovin e ma chi na ichate isim zo loading I heaven pathina pan lo le anu le pan awa alang chu wa zo na ma zong leo han dam thei nei pi thei povin chi nei pi thei povin tieng le ho ni pi thei lo thil tam ta pathin na pi thei hi ti hi heaven chi zia chu pathin ko ma hin puyowa thiam pu hon upahon pastor hon tauna man pi ding hi inge aziu khado hin ya chu paka yesu huina ki pui zong hi ki mang ta hi zong le hi chi dan pa hi hobungin ki mang ta hi zong le aki pui lo na pa pathin na ki bul phu ding ti pa hi tu ni chan gein zong I hon zong I chi pi zing lai we ti sei do no movin chu ting le Joseph le Mary hin a chal hon chu phat thei bu dinga thiam pu ko ma hin pui mai go hin hilovin a hin pui lon a hin Zeus te chin a hong pia chu nawa ki pui tiang la hin I hon zong I bol ji thovin chapang chu phat thei bu tiang le anu le pa dinga zong ki taw pi te zi a hin a hi chu chapang chu a chama thil akilam thei lo chu tiang le azil ding ho zong chu vet sa ding in ne le cha thiang pi ding ki ti ho zong chu anu le pa in a hin wal hon ding hin tin chia cha nu le pa zong til kho na ki nei tha phat thei bu na ki nei tha zi hin hitabanga chu pathian phat thei bu na thiam pu pa kon hin amani zong hin lao apui hona konin a chang hone ti pa hi ki chen te na ki mu thein ai le chulaya nawa pui hon na hin thil ki dang ta kha chi pi ha mi ti ai le
masanga ko na Jesus Christa munoma mazinga Messiah hung pending amita munoma mazing amunom besezia pathin lagaw thingin hiti Messiah namita namu ka nang manathi loading hetia na het sa mi khadaomin amatsu Simeon thiempuahin iho hi hobung upaho pastor ho imo pu na wa hi huin kai khwamati le ikai so ke uvin kin le dong ho chu secretary ham koi ham ila phadung zuin upapu hi chi panghan tia cha gon chu hi thonan hi zong le atam zo hi kai khwam ho hi chi zingohin Old Testament sive da hi le thiempu ho in ni cheng pha chenga hi pathina to thei di lo hin kum khat lehin ni vei thum vei kal hi pathin na to na ding hoina pathin na to na ding chan san nei lo hin azitsu levite so si hung ki hom ding hi win amola thiem pu hichini khole hichi chang ding tia hung ki hom a hi zewa chu a temple chu la khat bo hi zia chu amo phat thiem pu na to phat chu tam lo hi ya chu Simeon ding a zong chu Jesus Christa apina ama te na khut ta hin dok ding kiti chu pathian thil bol theina hi lo le chun amu lo di chu het sai ichun pathian lagaw thingin a sei pi dong zuin Simeon zong hichini khal khala chun ama duty ti mai yoitin thiempu a duty al ha ni khal khala na hi che chun naw sen cha khura alain apomin apom zo chun Chang som thum le ni na in simna wachun akimoin chidang namdang te hi nga wa kilang do ding le nami Israel te lo pi na ding anati pakai Jesus Christa hi Simeon in apama hi thil thum ama ko na a het jing chu pathina ko na het sa na thil thum naw sen chunga hung chu ding hi amoin ama hi Gentile iti tingle Israel te chu pathin nam le na hivin pathin to kitip na nei mi a hivin within covenant now ma hivin Gentile iti tingle outside of the covenant hiti covenant pulanga nam mi zo si chu Gentile kiti a hin Gentile kiti chu kol ho bang ai lo le mi vom ho bi kang ti na zong hidir lo hin pathin to kitip na hung sunga lo ho ti na hin pathin to kitip na hung sunga lo ho koma pathina ko na va pulu ding mihim phat nan zo ka sim phat zo lo mihim chi nan zo ai lo lama bol theina ki lam do thelo hu hing na alhun sa na ding tu chu a hi na moin chu tiang le Israel te dinga lo pi na hung hi dinga hi ti zong amoin ipiham zanhain ka sezin pathinin mihim te ha do nom na hi mi chon si ho ton so ra hin na inei thena ding wa ei ha do mai zu zong a hi pon pathinin alo pina mihim chon si na zia almang sa pa hi akinung mu no ma hi ti chu zanhain na sei ta win si a chu Israel te la zong hi Zalhay ni Savin, Emmanuel suspend mi ha terminate ki bol lo ay wanga chu suspend ki bol tabang banga chu Emmanuel zong hi suspense ti hi na flim ham khat to suspend ka ti ting le service bol ho suspend chu ka sei hi flim ham khat iveda anot lai ta ai lo le serial ham khat iveda anot lai ta hung kinga chu suspense lo suspense ahin anot lai ta hung kinga chu na phat som khat hitabanga chu serial khari veda hung ki zom kit hitabanga chu pakai ji sun jong na ahin to zom kit na ahung pin hin hitabang chu piham zop na ahin de ti hi sei iga sei do no mo Israel te dinga valo pi ta hung hiting chu tiang le Gentile te dinga chu tiang le Israel te dinga pathian lo pi na anamang sa amahwa ko na pathian lo pi na kimudo zo talo
hi chu athabia nung muki na dinga hi ti pahi amodoi nei tukum Sunday school ikai naw wat sun zildo tampi inei dio ka ying chain khowei tengle zona Obadiah to zona to Mika hin bol dio hin zona thiam gao le khabu hin simtingo le khun pathienin hu hingna to ogon ananei pahi atha bia chlaya khu ihin modiu ahin ka seinom penta chu chilang chu hunglut pong ka ting ka seinom chu pi ham tiai le hu hingna to ogon zong hi pathienin Israel te hi amo hi Israel te hi pathien thu achin diu na pathien thu achin tup diu nang tu phat laya Gentile ho koma pathien thu ka sei phung le le dinga hi anaki pilo hi chati la chu amo hi pathien thu achin tup diu pathien chu koi ham ti chu amo ho hi na amo ho nama ko na chu midang hon pathien phat na amu diu pathien hingjing pathien hi ti cha hin he diu hi chi akona chu mi ho hi hungowa Israel nam mi te akona chu pathien hi akila diu amo ho mun chia hi pathien hi a he diu ti chuna ai wanga pathien to gon hi chi pa chi Israel ten anabul hit zo lo chu ya chu pathien lo pi na chu Israel te la chu anakilang do zo lo Jesus Christa in hitsi pathien lo pin Israel te la kilang do zo lo Gentile nam ho hungowa Israel te ako na pathien phat na amu diu anamu zo lo chu Jesus Christa zala hi amu diu hi ti pai Simeonin kichen ta hi amu hi chutiang la ani na amu chi pi ham ti ai le hitsi Jesus Christa hi mitam ta dinga din do na le thu na hi dinga hi ti hi amu in Israel nam mi te la akona zong mi phabeb hin apom diu atasan diu mi phabeb bin wang Jesus Christ hi atasan lo diu hi kichen tain anamone tabin paka Yesu amisan na hin to in cross ahung thi zowin thana na to zowa hu hing na to a yemazo si achai so phada hi akichai ta iti chu cross nga paka Yesu anapun bol bedding ima cha talo ama hina hu hingna chu chamkim sela anato chai ahi to kilhonin early Christian ho na first century Christian ho chu ivedahile atam zo Zeus mingan ipieti le Christian mason persecution tampi anadin that pi zowa Christian masahon martyr changama pakaya dinga hang santa na pangamham itiahile hitso hi atam zo hi Jewish Christian ituna pathin thu ana kibul phusa Jews mi khununga Jesu hin ta san hoi chu Gentile ho to akita now hi kibang lo itso it's hi Simeon in athu sei hi itsan jam kharina goil hongin alang khara paka Yesu hi leisin mi hi ma hung pi nga Joseph le Mary chada na chu min agiel chu ting la hung khan le na zong chu Nazareth khoneo cha ko na hung khang len hin tin chizi ach aneo asen aneo hin he ho dinga chu ama hi pathien cha hi ti chu ta sana hung ha sakit din na ihon to hi imu khalo zewa chu athu sim hoi isimu wa hi le pathien cha hi na chu bai tai san theo hin pathien lagaw na to na zi yong se hin tin tuin amdan chu ta san lo na di ka ti hi pon anel wa ko na hin he chapang khat ahung li da thil bol the na khat hin nei han lang ama hi pathin cha hi kitile nang zong chiwang ka ta san poi na ti mai the hi azi chu apian zong na he iza kai na he chapang cha ki chip ho zong na he a hi zia chu nang ninga zong cha ha sat na tam piom dingai abana ivet kira ile Deuteronomy bungup lang chu isi mahille Zeus ten sema anevin hitsu ipihamiti aile pakai pathin hi khat se bo hi na pathin hi khat se bo hi ti ki helo chu akhoti le amhodinga chu pathin chapa kiti ho chu lo chu
amo kihil na dung zuya chu pathian chu khat se hi yohin aile train God pa pathian cha pa pathian lagau thiang pathian hi na trinity he chi aki gui zob now pum khara hi now pa chu he chi chu God pathian ti ai sei yohin he chi class lang chu kala go re pon ka sei nom pen ta chu I chan ge ya ziu ste dinga jisu hi pathian cha pa pom dinga ha sadi ham ti chu ka sei go re na ale chi ji a chu zius mi a ching a thim tam pi holam kai tam ta hin pakai jisu hi ata san thelo oi kim kha chuna ta sanin kim khare ta san pon chi ji a chu simeon na sei kim kha dinga jisu hi lu na hiding kim kha dinga din do na hiding a heti anamu pa zong chu ang goi longin a hi chu teng le thum na ma na sei chu ipihami tiaile chang som thum le nga chun akimoin chem zam na chlai chun ahi mi tam ta lunggel ki phondo dinga nangma lungzong chem zamin asu pai dinga hi sword chem zam hi chi chem zam na chem zam min to hina hinte ka in akuti ai le chi ipiavet saham opposition Jisu ministry ahi opposition ado dal ding tam ta hongom ding china chan ge ahin to ding ti zong hi a ministry ding hi kichen te na mutan Old Testament ahin ade de in paka Yesu chung chang thu ha sei zong le Isaiah thiam gau hin Jesu Christa chung chang hi kichen ten ana seizin ama na sei na hi Jesu Christa hi suffering servant so gente ta amite adinga hung thidinga hi na pa in zong a seizin chu tengle amite chunga vai ho ma hung ding a hi na pa thunei ta vai ho ma hung ding a hi na pa zong a seizin ya chu messiah chung chang messiah concept Isaiah in a say hi Jews te in amo pon thelo now hi azilien ta o mai paka Yesu Christa hung pada hi Jews ho hi Roman state khut noya ha sata gente ta umohin chia chu itile independence kamu theidem ahilo le political freedom kamu theidem ti hi nasata ngai to wahin amo hodinga suffering servant chu apan la omlo chu chilai ta tia chu messiah chu ahung ding pa chu nasata ahung hiding ama chun zalen na chamlat na zonga hin pi diu rom te go hilo wa vanoi se pumpia chu Jews te hi nam tha hat pen hi diu ti pa hi analung tu pen o hi chia chu ruler na hiding ailo waile vai pu hiding messiah chu ananga zingoi hitia hichelang ananga zing ka wa langa vanoi hu hing pu dinga amite dinga gente hasana tam pia hin tu amite ahin hu hing ding hichelanga ahung phara chu Jews mi tam tein a he thiam thelo he ti sei do no mo tuni azong Jews so banga china thiam na ailo le lungsu to a pathin I ho le wang chu I hon zong I chan diu hi ailo le imu zo lo diu thil tam ta o me ti hi I ga sei do no mo bin ole hi chu hichelang chun chom phat nanga ki ro he Simeon thim pupahi itabang miham ti hi a characters Bible iga ve wahile ama hi ta sanna pathian ying zing ati chu chang som ni langa chun a hi na kichen ten a season Jerusalem chun amin Simeon kiti mi khara omin ama pa chu chon phat na le pathian ngai sa ta hin Israel te lungmon sa dinga chu nga azinga hi ama zong hi messiah nga azing khat so hi a hi la dang ho ta ma ki ba lo ni chu ama hi mi chon phata tu ting le pathin ngai sa ta hi na mi chon pha righteous iti ting la hin ipi asai nom ham pathin to ikika lampang sanga hi pathin le ki ka cho di ding cho het sa hi na hi zong le mi him to ki ka su di zing mi khara hi ti nai chu
mi chon pha ai lo le chon phata hi ti ting la hin am him to mi hi ma chan khom pi te ki gui zop na hoi ta nei mi hi te ting la pathian ngai sa ta hi chu pathian na ki bul phu jing mi pathian jing jing mi hi ati nai pathian chapa Jesus Christa hung pi na ki mu to pi hi chi Simeon a character hi evet le childang akimu masangin mi chon pha hi ti kimun pathian ngai sa ta hi ti kimun tu chung Christmas a hin childang zildo hi zongol le hen pakai in evil zing theina ding over hi pathian to iki kai su di o ngai zin abana hi cha ki chai zing lo hoi ta in Bible hi ana simletsun Bible to heal a central focus ipihamiti aile kingdom of God tu komin pathian lengam ti pahi pathian lengam le chon phan hol masawin ti thu pi ni mangovin pathian lengam hi a focus hitso hichi pathian lengamin a doi son se ipihamiti le pathian to ki ka di ding imi him chan khom pi to ki ka di ding hichi himitam ten ki zo zilo he na mikim khatsun o kele pathian ki ka di la phata chume devotion hoi ta ka chi a Bible ka simzinga taw na kaman jingle phata chu epi insain thang ailo le kam him chan khompi ho bung mi ka chan khompi to epi am ho ki gyal kho se hi zong la kho de ham ti i gyal thu pi pe no hi zin a hin chi chu hi pon tunia Emmanuel pathianin akimu pi nom tu tengle Emmanuel iti tengle Jesus amin Emmanuel na sa dio hi tia ki seipi ahi to kilhona Jesus na ki mu to pi nom ho chu pathian to ki ka sudi ho go hilowa ami him chan khom pi to ki ka sudi go jing ho zanga hi ti hi iga sei nomovin abana hin character khat imu kirovin ama chu koham itiaile ana thiem gaunu ahi in Bible chang in simahile chang som thum le gate akona chu som thum la gu akona chu som thum la gate sungahin ala thiem gaunu hi ama chan chin thu hi aki season ama hi ta san na vet zui thei minu ahi ti ga sei do no movin ama hi Phanuel kiti chanu ahin aser kiti phungmina kon ahin lungse da dan dan hi chinu hi kum sagi bo azipa to kicheng man hlon ahin ale mei thai hin kho hi kum som ge lali amana he ti chu ama kum cha chu Bible akisun pon jiu so he kum som lani alhina ko na hi zinei theiding azi chu nei chat hi zong le min aki hi theidi how ho biha how hi na min how hi na ki nei theiding dana nei o hin as kum som lani alhin na hin anim pe na ila o he tuin kum som lani alhin na hin azinei tai tiu te ti chu mal he zong le anim pe na se o hin ale azipa to kum sagi ki chengin kum som ge la li sung mei thai hin kho a hin mana hi le akhuti le I cho chu ga agom to le han ata sa kum hi za le thum vel a in pa de anim pe na na kum za khal le kum thum veng hi pathian ngai sa ta pha chenga taw na mang jing jing mi chu adi den mei thai hin kho aman sunga hin Bible chi ve dai le pathin ho in ha kang khalo he ti chu na dal ha khalo hi la panlami a he tin a season asun azana tan ti nei lawa taw jing ti na hi di po in taw ni hum taw khowa ti na hi di pun hi zong le ho in sunga chu pathin bela pha chenga chi jing mi a he ti hi a ki moi kum sagi bo azito khom kum som ge le li chu mei thai hin ho hin mang tu lai mei thai ho chan wo zong pha pi government na kon in zong aum tan tu teng la ho bung in zong mei thai gyal kho na I chan gem khat aum men
au me kiti zong le me thai hin kho chu adang to te ding hi pon tin a ha sat na tam ta to diu nu pa ki ki ma khom ho zing zong a ha sat na tam ta ki tu o hin a khuti le me thai hin kho chi chan ge na ha dem ti chu helwin pakai jesu phat lai di hi Roman society ti zieng o hitin rom te vai pu laya hi chi so social conditions a hoi lo dan chu me thai chaga ho dinga hi hindan ha sata an hi chu hi chi hi ana hi ki hi le i pi a ki bol dem ki ngai sin tin pathin ki nung sun mai thei pha zo sia pathin to ki ho ma da hoin si zinga pathin bel hi ki bol lo mai thei chu hi zong le lugin asain a hin hoin su adar hi be ti chu na pathin ho na pangzingin tauna pangzingin chang som tum na sagi chi ve dai le en gol na pangzingin hiti chun ha gau thu dola a ha sat na di zo si azin adal ha sat na di ho ai lo le problem tam pi atu ho zo si chu pathin dal ha na mang lovin na pathin bel na in amang e ti pa hi kitchen ten imovin tunin zong pathin pathebo chang ho hi bible la i ve da hi le pathin pi na chang ho pathin pathebo chang ho hi different people na za chom bia hin ho mang ho he katinomin tunin zong i ho he dan i chon dan i dan pa hi pathin pi na chang ta hi nam ti hi i ki khol din ka san ana din mon hi chia hin ding hitalehen ipi ti dem tunin zong idp zaram khariom deu ka ging chan in le lo zan hain zong ka sezin in le lo aki halin kum khat tabang hi chulai mona iom ovin me zong kholanga iom lai uto te dingin tui ponten ahi lo le ki man cha na zong ano pha na tam pio mentin ka he in kin zong azi chu ki ho zong tu chung me le ga la hi ki ho zong hung zam do ka hi vin ki ho he le pathin lung sit na zalin no chu pathin na lung sit po ve ka ti hi pon din mun chu pathin na to na khat hi pastor mo po na khat na ki nei zin tu lai hi pathin na tong ho gyal kho na zong an tho na lai hin tin ham phat na ki khat chu a hi le chilai quarter hin imazo si ninglin san aomin nele go zo si hong ki da kha zong le imazo si chilai aningling sa aom zin hichan ge lom ma ha sat na hi ka to povin a hin la ha sat na ki hon zong ka to thil tam taw mai le si chunga hi problem free koi ma lo hi a how iti ho zong problem anei so okay na boina anei so okay a chinga thiemi ti ho zong boina anei so okay India government vaipu alien alal ho zong cho wang hi ka o chai ti ho zong hi am ho zong boina anei so okay min a kham ta to ai boina anei so okay a hin la apoi mo pensu hitabang boina ho ito ting le how do you respond na iti responsible am ti pai poi mo ka sain ana in wang chu ki khaili na the atu ahi lo wa hi le ahin kho man hi society azang mi mo sin ta hi na hi zeng zong le pathian bel nan amang in hi tunin igen thein ho I ha sat na ho hitabang boy ni itu no ho hi pathina ko na gamul hat na hilowa pathin bel zo na inay ting lahin blessing di tahi ichanding hi ti pahi kasay do nomin pathinin athu isay naw ichan si wadingin pathe bo pitawan pathini nga taw na hinaying kati kangay luta kasaluta hobong meeting te ho toni nilhahin Simeon le ana thiam pupa le thiam gau nu
amani hin khua konin pakai nga zinga pakai munom ten ho ahin khua Jesu to kimutu ding nom ten ho wang pathinin akimutu sa te yati hi imut sin theoven Jesu nei ho leise da hin leise din kipan api zolo zong le Jesu nei ho wang pathinin kipan api zingin leise da ko na lung ol na sam na lung mon na mu thei ding lo lai zingin zong in sunga kine pi ding lo lai zingin zong society a kine pi ding mon pi ding lo lai zingin zong Jesu a pathina lung mon na akinga theobin tunin zong boina ha sa na chomin il hun khomowa losam na za chomin thina man na za chomin mai mo na thei za chomin il hun khom te ngole tonia Simeon le ana banga panla pakai bel jing dinga hi tiemna kahin dei ohin pakai pathin tonil ha hin te sile tahon zong le nangma munoma ne chapa Jesu Krista hu hingpu amita te nom mini hin kho thu sim kahin seyoven pakai nahi na thu ka seyo hi ki chai ding hi ta zong le ha sa lungdon na ka tu tiengol le losam ka ki sa tiengol zong le building ka nei lo tiengol zong le tunia hichiteni Simeon le anabanga pakai nang malam sang zinga chon phatna hin kho mang zinga nang ma gel kho zinga nathua ki bulphu zinga pan kala theina ding oven nahi na thu ka ngai oi ka chan che ding pa theine bo pi ding oven thangwa pomin e hoing pozi sumnin ka taw nahi amen.